Srnica je nastala 1916. 14. godine Srnica bila barake na 3. kilometru prema Jajcu. Dok se nisu drvene kuće napravile u Srnici i onda se počelo naseljavati. Moj pokojni otac došao 1916. kao balmajster, nadzornik pruge. Tako da je bila je tu i stanica željeznička, u to vrijeme lažiona sa onim malim parnjačama. Eno jedne cvajarice, dvojke, eno je kod nas u Banja Luci, kod ovoga doma tamo Solidarnosti u gradu. Prije Drugog svjetskog rata bila je, možda nas je bilo nešto oko 1000, tu nešto, nije ni toliko. A sad poslije Drugog svjetskog rata, kad je naseljena Srnica, najviše ih je bilo nešto oko 3000 i nešto. To je već bilo ovamo kad će ukinuti željeznicu. 74. kad se već počelo odlaziti. U 12 sati bi znalo ujutro, u podne dolazi voz iz Prijedora, dolazi drugi iz Drvara, iz Jajca dođe malo ranije i onda tu se presjeda ko putuje prema Jajcu, tako da je to raskrsnica bila, uvijek je bilo veselo, uvijek bilo, posebno poslije kad je ponovo izgrađena Srnica, poslije rata. Bili su dole željeznički restoran i dođu vozovi zimi i zatrpa snijeg, po 15 dana ne može niko nikuda. Evo sad, šuma porasla, putevi ovi još nešto se održavaju, ukidajući prugu ovu, ostao je srpski živalj Drinić, taj kraj, Bravsko, svi su ljudi ostali bez posla. To su najbliža sela. Tako da je došlo vrijeme da se i ta Srnica iseli. Tugaljivo je gledati ovo.
70. ali još uvijek volim da mi biti.